Impakaammo ni Ms. Trixie Ablan, may sa kadagiti coordinator, iti maika 119th Ablan Day Celebration ang nakalukatan iti trade fair, iti sangot ti City Hall, iti Syudad Tilawag. Kuna ni Ms. Ablan, ani nagananda iti trade fair, a produkto Ilocano Trade Fair, anang ipakita kadagiti produkto iti Ilocano kas iti wines, chocolates, crochets, banga ken dumapay. Imbatad na, asaan pa'y analuktan iti trade fair, kat adon dagiti nakapila gumatang kadagiti produkto alakuda. Imbatad na, at iti trade fair, kat nangrugi iti kalman, ken agodo into August 10, 2025. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Pumili po tayo at suportahan po natin ang ating mga MSMEs. Madami po tayong produkto. Whichever place po that you go to here in Ilocos Norte, we have something to offer. So please buy, support, and promote local po. And then, this coming Saturday po, we'd like to invite you po sa aming Ablan Shrine. So we'll be having our usual shrine rites, after which po we'll be opening po ang War of the Fathers exhibit sa SMCT Lawag kasama po ng Veterans Bank of the Philippines. And we'll be closing our Ablan Day celebrations on Sunday, August 10 with Kali Culinaria kasama po ang Punong General Chef Christopher Karangian ng Culinary Generals of the Philippines na magtuturo po at magkukuking demo po for our academe and mga students po. So, dun po yun sa Balay San Nicolas at 3 p.m. onwards po. And alongside that po, magbebenta din po ang Culinary Generals ng other products po nila. So, please join us po, and thank you so much po for commemorating the life of our great-grandfather po, Governor Roque B. Ablan Sr. with us. Mangnamnaman ni Ms. Trixie Ablan nga ado dagiti gumatang kadagitoy a local sellers stop no itikas taket isupay anayon apang tulong kadakwada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.